To kurje šepi. Međe, jel? A? Međe ne ide, jel? Ne, već vodi. Ovdje radi. Neće nikada poslije. Jebi ga. Ide na drugu stranu. Ovdje radi. Ja. Pristigne, evo što. Ne, na drugu stranu. Ovdje guću. Ja. Hoće gume jedan dole. Jesi bio sa Krnu? Jesam jutro. Vidi jutro smije kapi, on Boga me počeo gume. I to dobro. Boga mi je počeo dana, bila su tri, onaj. Kreće mu je ovdje ovako. Ovo sam malo sad ovdje. Ne znam, ovo je njegov, ali on viće mene od auta, sinoć dolazi. Od auta ovako i dole ispod ceste. Pogotovo za 150 mara. To je njegovo dolu. To je Ovo A? Sve ispod asfalta. Ko su borovi doli je njegov. A nije on je nama rekao, evo, od auta kaže i pravo dole. To je onda on prodao, jel? Gdje bi njega viće oće danas, pa svijeta danas. Nema veze, ljudi. Svetac ja ne bi dao. A ovo viće, hoću, sutra će kaj ljudi. Svijetac ja, a svijetac. Sinoć mi došli, pa bilo je koliko bilo. Bilo je 8. Ne mora to tako. Pa vidiš da je ovdje naš bogati djenja, a bogati djenja, pa vidi nema jedan... Koliko će na ti ruka ko kurac. Ne znaš ti ni on. Da, jebe djenja. Imaš ti kakvu, daj bolju je bolju. Ne daj, mi imam je koji smo. Sada. Kukoga sam vidio dobro. U Črpića, kratka. Ja nedavno bio kod njega, on kočio. Kupio dole, ej. Budi, moj mlađi. Čekaj, man, čekaj, moj. Čekaj, potiči. Bilo je tako brzo. Ovdje se naleti na ovakve stvari. A, da dođi pa vidiš šta je kod. Pa to ću gledat, bogati genjo. Vidi je. Koji perce. Tovarite. Genjo, imamo prodajnih kabel, ja flektor možete ne klepam. Da mi uključiš tu da im mogu malo nošiti. Nemo se poslati. O moj, pa genjo, to je starinski viće. Boga mi, ja sam stara, i ti imaš godina, Boga mi genjo. A Boga mi, sad novo vrijeme, brzo daj. Flektor on ispolira i ajmo. Krnje, znaš ko? Jedino krnje se klepa. Nije ni krnja tako treba. A? Moja se sva moderna. Mora da će prije ratna. A? Imaš tu garažu, tu utječnicu za kabel malo da i naoštrim. Ajde. Ajde, hoćete. Ajde. Ajde. Hoćete. Ajde. Dobro. Ajde. Ajde. Zavnjate, moja bogati, ne mogu izvati. Mislim da ti ga u glavu. A? Bolje da ti voliš. Za drugo, a? Ja sam tako mogu.
To kur je šepi? Izvolite mladi gospodine, primite ratilo. Mladi gospodin, ja. Mladi gospodin. To će umreti. Možete li nam objasniti kako se to radi, kako se ostri? Alaj, kume, hoćeš je i naoštriti. Ejvala. Mora se ženiti. Moraš da... Ajmo, ajde to oženimo. Evo neka, ko neka bude gledala stanja, nek se javi da ga oženimo. Ja, hajde ga oženi. Ženio ima njemačku penziju. Au. Ima bosansku. Ima kamion, reci. Eto, Ma Passata, da znate, Passata. ja, sad. 5 plus, jel je 5 plus? 5, nije 5. A nije, ja mislim da je 5 plus. Sjedi. Aha. Kako to? Majstora gavdo, kur je šepi. Hoću. Kako to, majstor, ko si?